Ibihe byiza bakunzi bijwi rya bose media katubifurize kugubwa neza aho muherereye hose tariki 12 kwezi kwa cyenda 2025 ureka tubasuhuze rero mwe mwese mwakoze subscribe kwijwi rya bose media. Wazalendo bazanye imirwanire mishya dore ko banazanye umuti iyo bakurasha isasu. Iri sasu rero baguha umuti iri sasu ukarinya, ariko ngo ntago uyu muti bazawuhereza FARDC ngo igikorana nabo bita, ntago bazawuha Wazalendo ngo bagikorana nabo bita FARDC. Bakeneye ko Wazalendo bajya ukwabo bakarwana ku ruhare rwabo, FARDC nayo ikarwana ku ruhare rwayo, bariko badafatikanyije. Ngo ntago dukeneye ko imiti yacu izapfa ubusa Wazalendo bakorana na FARDC. Reka twumve iyi miti ukikora turagaruka mu kanya. Jambo tena, kama nasema vile kweli madawa ziko. Niba mvuze gutyo ni ukuri, niko kuri. Iyo miti ituma amasasu adafata umuntu, iyo miti irahari pe, ziko na bamingi wangali wanaogopa selo. Bamingi wenye mimi kanaita selo wenye tulikuwa tunatumika nabo mu kiganga ya asili. Abantu benshi twakoranaga mu buvuzi bwa gakondo baratinya kuko babona ko Wazalendo bakirwana na urugamba na FARDC. Pale niko nabauliza komamu yasaidia, komamu yaleta. Ati ndababaza kuki mutarafasha, kuki mutaragerageza gutanga umutahe wanyu. Leta dawa. Kona niambia senda leta dawa na vitu vingaliki vya manyanga. Ati bakambwira ati se nzazana imiti gute ibintu bikirimo amanyanga n'akavuyo. Atubeba na ndo wenye mi peke wananiwaga niko na dawa. Nje ubwanjye nje uvuga baranzi mfite imiti. Navuye umukoroneri wa Yakutumba ubwo yari yatumwe Uvira araraswa. Mfite umuti mpereza umuntu warashwe isasa karininya nta operation. Hata risasi lingia mu mgulu na ganda wala ingia fasi fulani inabakia mu mwili. Ati isasu niyo ryakijira mu kuguru, isasu ntiripfumura ukuguru cyangwa se yo ryakijira mu mubiri rikagumama, ariko nta kintu cyangirije ko uyu umuntu ashobora kurinda mwili. Napanaga dawa ya kunyambisha ile risasi kama ilikuwa mu mgulu. Njewe ntanga umuti utuma umuntu yituma amasasu niba ryinjiye mu kuguru aho ryaba ryinjiriye hose nta operation ibaye. Ulu anainyamba na netatoka tu bila operation. Vile nilikuwa navifanya. Kipendo ulize metre nani general ya Kutumba, kuko mtu yake mwenye aliwahi kutumana Uvira, general colonel wake mmoja badamuita risasi. Nilimfanyizaga pale, basha itafuta pale kwa general na kosekana, lakini nilimtibu na kaenda napona. Ile dawa niko nayo nasikia, lakini probleme tunashindwa kupana dawa na hali yenye mngali mnajikamatemo ingali ya usaidizi ya FARDC. Ndio maana si hatuwezi enda mwa ile mambo bimoya. Tunaona kama ati twebwe mambo iyo byacu tutabijyamo, twebwe ntago twatanga imiti mukirwanana cyangwa se mugifatanya na FARDC. Dukeneye ko Wazalendo aribo birwanira ku giti cyabo bakarwana batari kumwe na FARDC. Ngibyo ibiri kuvugwa n'abaturage ba Sud Kivu. AFC M23 ku munsi w'ejo mwabonye amatangazo yamagana ubwicanyi, imvugo zihembera amacakubiri, imvugo z'urwango ahangaha muri Sud Kivu, muri iyi axe yose ya Sud Kivu, imvugo zihembera genocide kugeza ubwo Benjamin Mbonimpa muramuzi, kugeza ubwo Benjamin Mbonimpa ajya kuri X, kuri tweet agatweetinga ati ibi bintu byabaye Bunagana, byabaye Rucuro, byabaye Igoma, cyane za Mugunga abantu bicaga abantu bakabarisha amakwanga. Ati rero ni Bukavu byarahabaye, ati biri kuba iwuvira, ati murabizi biri kuba iwuvira ni ibintu bizwi, ariko nanone mugomba kumenya cyangwa mukitega
icyakurikiye nyuma y'ibyo byose. AFC M23 ubona ko ni itangazo yasohoye, itangazo ritangira nk'uko andi yose atangira, rihamagarira umuryango nyarwanda, umuryango w'abibumbye n'uharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu babamenyesha ibiri kuba, ariko yavuze ko ngo byabaye byinshi. Gutaka kurira kw'abaturage kwabaye kwinshi badutabaza, byabaye igihe kirekire badutabaza. Ati ubu rero gutaka kwanyu, kurira kwanyu twakumvishe mudutabaza, tugiye kugira gute? Tugiye kuza kubabohora vuba. Tugiye kubabohora vuba nk'uko Dr Oscar Barinda bitangaje. Ati rwose muhumure, abarira abaza Sud Kivu mwihishe, mukomeze nyine mwihishe, ubwo buryo bwo kwihisha drone zibari hejuru mukomeze. Atariko n'ubundi natwe turi mu nzira tuza kubabohora. Ati kandi izo drone tugomba turi kubanza kuzivugutira iki umuti urambye. Iryo ni itangazo rya M23 yasohoye ku munsi w'ejo. Mu by'ukuri rero amakuru akemeza ko nyuma y'imirwano yo ku munsi w'ejo yabereye mu Mikenke, AFC M23 twirwaneho bakaba barafashe matekwa z'abarundi, ariko amarira yasigaye ahantu hitwa amarira yasigaye mu Bafurero, mu bamayi b'Abafurero hariya kwa Bayakutumba, aho mu by'ukuri Colonel wa Yakutumba w'Umufurero ku munsi w'ejo yaguye kuri songoye cy'intare za Sarambwe, araraswa na Kinanguvu. Mu by'ukuri rero urabona ko namarira ku Bafurero, kandi ubu gahunda ya M23 cyangwa se twirwaneho nta matekwa. Ni ukuvuga ngo niba duyi yateye yaturutse ku Ihene, niba yaturutse kwa Murima, niba yaturutse kwa Sabune, ni ugukurikira aho bateye icyo gitero bagize gute baturutse. Ni nacyo cyagoye abarundi kuwa gatatu, ni nacyo cyagoye abarundi kuwa gatatu, ubwo M23 birutseho kugeza ubwo ibasanze mu ndake zabo, ikabafata ikanabacaginga ibikoresho bikomeye cyane hariya muri za Sud Kivu. Ubwo ni umwuka w'intambara rero, za Kageregere, za Rurambo, aho ngaho za Fizi, za Rugezi, ubona ko hari andafaya, ubona ko intare za Sarambwe noneho byari byo kuvuga ngo ni ukurinda abaturage gusa, zifitemo n'icyo bita advancing ndetse no gufata ibice cyangwa se icyo twakwita gukaba. Ku munsi w'ejo delegation yavuye Kinshasa yageze Uvira ije kumvikanisha abaturage bahari Uvira bari bariye umwanda. Perezida Tshisekedi rero hari umuyobozi wamusabye ati uri perezida rwose ukenewe mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo ujye gukemura ibibazo bya DF naru ziri kwica abantu hariya za Beni, za Ituri. Abantu batangiye n'ubundi kwibaza icyo UPDF ndetse n'igisirikare cya FARDC kimaze. Ni mu gihe kitageze ku minsi 3 abasaga 450 bamaze kwicwa n'izi nyeshyamba zituri bita ngo ni ADF naru hariya. Mu by'ukuri ubona ko banabica nabi bakoresheje ubugome bw'indengakamere. Reka mbashimire mwese mwakoze subscribe kwijwi rya Bose Media. Turaza kugaruka n'ubundi tubageza andi makuru araba agezweho ku mirongo y'urugamba, aho tuza kubashyiriramo na update ziba zigezweho ako kanya. Ndabakunda, Imana ibarinde. Ciao, hasta luego.